Ladies and gentlemen, thank you very much for your attention. We'll start with the opening ceremony of the 17th Colloquium on Asphalt, Bitumen and Pavements, the largest international conference on construction and maintenance of pavements in Slovenia. Because we have provided the direct translation from English to Slovenian and vice versa from Slovenian to English, you're kindly invited to use your headphones, because we'll switch now to the official language of the conference, which is for obvious reasons Slovenian. Skratka, najlepša hvala za vašo pozornost. Dobrodošli na otvoritvi 17. kolokvija z naslovom Asfalti, bitumni in vozišča, ki je največje mednarodno srečanje o gradnji in vzdrževanju vozišč na svetu v Sloveniji. Skratka, v nadaljevanju naslednjih 2 urah bomo slišali ob uvodnih nagovorih tudi uvodna splošna predavanja na temo izzivov asfalterske industrije v prihodnosti. Po kratkem odmoru bo sledila okrogla miza z pomembnimi udeleženci te konference in potem še zaključno predavanje prvega dne ob 19:30. Ne pozabite pa na slavnostno podelitev priznanj in tudi naziva ambasadorja asfalta v Sloveniji in seveda pogostitvijo s koncertom. Prvi govornik današnjega dne pa je magister Slovenko Henigman, predsednik Združenja asfalterjev Slovenije. Izvolite. Spoštovane gospe in gospodje, dragi kolegi, v imenu Združenja asfalterjev Slovenije prav lepo pozdravljeni tradicionalno na Bledu na 17. kolokviju o asfaltih in bitumnih in voziščih. Veselje mi je, da je dvorana polna, da ste prišli iz 12 držav, tudi iz Indije tokrat, tako da mi je to veliko veselje, da smo v tako velikem številu tukaj, in dovolite mi na začetku, da osebno pozdravim predstavnike sestrskih sorodnih združenj. Začel bi z sosedi. Pozdravljam predsednika Hrvaškega asfalterskega združenja Miroslava Kelerja, Marka Bokisa, direktorja Nemškega asfalterskega združenja DAV, iz Brusla, torej Evropskega asfalterskega združenja, gospoda Karstena Kerherja, in pa seveda pozdravljam tudi predsednike cestarskih združenj, najprej sama Petra Medveda, ki je predsednik Združenja za promet in prometno infrastrukturo v Sloveniji, in pa posebej prvič tukaj iz Severne Makedonije Gorana Mijovskega, predsednika Združenja za ceste v Severni Makedoniji. Skratka, zelo lepo pozdravljeni, kakor tudi vsi naši, posebej od ZAS-a vabljeni upokojenci, študenti Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, ki je član ZAS-a, in so posebej tukaj naši gosti tudi, jaz mislim, da same študentke 3 tam na sredi sedijo. Skratka, vsem še enkrat prisrčna dobrodošlica na Bledu. Najbolj od vseh podpanog v cestariji pokaže stanje v cestnem gospodarstvu asfalterstvo. Kar pomeni, če gre dobro asfalterstvom, gre dobro tudi cestnemu gospodarstvu in obratno. In to vam bom sedaj v par slajdih povedal. Ta kolokvij ima značaj kongresne prireditve, zato mi vedno na koncu naredimo zaključke in te zaključke potem tudi čez 2 leti pogledamo, kje smo. Zaključki prejšnjega kolokvija 16. so bili nekako v 2 delih, kaj si želimo od naročnikov in kaj je naloga nas, industrije, tisti, ki proizvajamo, ograjujemo, nadziramo in tako naprej. Želeli smo si, da naredimo nekaj na področju javnih razpisov in pa da končno ponovno začnemo z izdelavo, nadgradnjo tehnične regulative. To je bila naročniška stran. Za samo industrijo pa smo pred 2 leti si postavili cilje na področju digitalizacije, na implementaciji, bom rekel, večjega obsega recikliranja, površin za znižanje hrupa, boljše ravnosti, in vse to lahko dosežemo samo z ustreznimi šolanji, izobraževanji, in vse to počnemo predvsem v ZAS-u na področju asfalterstva, in mislim, da smo v zadnjih 2 letih veliko tega postorili.
Če gledam to, ta prvo stran naročniško na področju javnega naročanja, žal ne grejo stvari tako, kot si želimo in tukaj nas čaka še veliko dela. Če pogledamo zdaj v par fotografijah, digitalizacija, tukaj primer dolge smučke, asfaltni dodajalec asfalta, ki ga je potrebno uporabljati pri večjih naročilih, pri večjih delih in pa seveda tudi skener za merjenje temperature, enakomernosti vgrajevanja. Publiciranje, izobraževanje, o čemer sem govoril, s tem se lahko pohvalimo. Na tem področju smo dobri. Proizvodnja v asfaltu v Sloveniji se vrši na 18 asfaltnih obratih, imate jih tukaj na sliki in če pogledamo, kako je bilo s proizvodnjo, lahko rečemo, da je bila v zadnjih 2 letih zelo dobra. V letu 2017 1,8 milijona, v letu 2000 prebita magična meja 2 milijona ton, to je tisto, kar si želimo. Z 2 milijoni prebivalca se lahko Slovenija pohvali, da ima dobro proizvodnjo asfalta. Kako pa naprej? V letošnjem letu ne moramo biti tako zelo optimistični več. Proizvodnja po podatkih članov upravnega odbora, to so vsi veliki proizvajalci, tudi širše, je ocena, da bo letos proizvodnja nižja. Kako pa naprej? Pred zdaj že skoraj 3 leti, v začetku leta 2017, smo na našo pobudo in pobudo gospodarske zbornice nekako v ta prostor uvrstili zlato investicijsko pravilo. In prvi plan, ki je bil narejen na področju državnih cest. Imate ga tukaj 7 let, stabilno financiranje 280 do 290 milijonov letno, s čimer smo takrat ugotovili, se bo začelo stanje, ki je na državnem cestnem omrežju razmeroma slabo, izboljševati. Prve 3 leta smo zdržali, odlično, žal ugotavljamo, da se v teh dnevih v državnem proračunu sprejema državni proračun v državnem zboru, ki ima kar velik padec, minus 25%. Če vemo, kakšna je sinergija, če imamo stabilno okolje, potem vemo, da ta padec morda celo večji, kot je teh matematičnih 25%. Kajti ne delamo to zato, ker bi si industrija to želela, to delamo zato, ker so potrebe takšne. In vsak dan lahko ugotavljamo, da se promet zelo povečuje, sploh tovorni. Tukaj so nekateri grafi, če podaljšamo še to, kar se dogaja v letu 2018 in 2019, smo že tlele gor, v bistvu te rasti so podobne tudi naprej, končnih številk sicer še nimamo, sem vemo, da se promet povečuje in brez tretjih pasov na ljubljanski obvoznici mi seveda ne bomo se razvijali, bo vse skupaj stalo. In mislim, da so tretji pasovi na avtocestnem omrežju v Sloveniji nuja, mi s tem, kar imamo, ne bomo prišli naprej in se bo začele dogajati zastoji v gospodarstvu. Kaj nas čaka naprej? Na področju proizvodnje avtomobilov in vse, kar je povezani s tem, se dogajajo strahovite spremembe. In te spremembe se seveda odražajo tudi na infrastrukturo. In pred nami so številne naloge, katerim bo morala industrija odgovoriti. Tukaj so klimatske zahteve, vsi poznamo dogovore v Parizu za Evropsko unijo, to pomeni znižanje CO2 do leta 2030. Vemo, da imamo zelo ambiciozno najnovejšo komisijo, celo si postavlja cilj, da bo do leta 2030 se ta meja emisij CO2 znižala na 55%. Zelo veliko izzivov tudi na našo asfaltersko industrijo. Vendar imamo rešitve, da lahko tudi tem 55% zadostimo in o tem bo govora v prispevkih danes popoldne. Ne vemo, kako bo še z samovozečimi vozili, ne vemo, kako bo z polnjenjem teh vozil. Skratka, tukaj so različne smeri razvoja in kdor bo prvi, tisti bo, zmagovalec. Industrija na področju infrastrukture pa se mora seveda vsem tem pogojem prilagoditi. Tako da vidite, tukaj so razne tehnologije na področju vozil, ki se počasi ene bolj, druge manj uveljavljajo.
Kar se tiče okolja, zelo veliko delamo skupaj z ostalimi združenji po Evropi. Mi zdaj vsak prvi četrtek v aprilu obeležimo Mednarodni dan vzdrževanja cest. Zadnji tak dan 4. aprila letošnjega leta je govoril o tem, kako lahko z dobrim vzdrževanjem pozitivno vplivamo na okolje. In to so kampanje, ki jih poskušamo organizirati v okviru združenj pod, bom rekel, marelo Evropskega asfalterskega združenja. Mislim, da bo počasi za tale uvod dovolj, zato še nekaj besed o samem kolokviju. Mene so današnji dopoldanski prispevki izjemno navdušili, vmes sem celo rekel, če bi že končali z dopoldanskim delom, bi bilo že kar dovolj za prebaviti, kakšne dobre prispevke smo imeli danes. Čaka nas pa še današnjo popoldne, jutrišnji dan, tako da če vse to združimo, in to se nam dogaja v teh 4 sekcijah in v 2 sekcijah za tehnične predstavitve podjetij in njihovih produktov. Tukaj mi na tem kolokviju imamo kar nekaj znanosti, veliko pa te praktične uporabe, zato se mi zdi, in to je tudi zelo poudarjeno od članov našega upravnega odbora, da poudarjamo, da se lahko predstavijo tudi podjetja s svojimi produkti. Na koncu ta kolokvij lahko naredimo zato, ker zelo veliko ljudi je vključenih v samo organizacijo, v pripravo, in bi se rad tukaj na uvodu res vsem najlepše zahvalil. Oba programski organizacijski odbor, sponzorji in razstavljavci. Razstavni prostori na koncu so polni, razstavljavcev, mogoče malo premalo udeležencev, pejte si jih pogledati. Velika zahvala Petrolu, našemu partnerju od prvega kolokvija naprej. Brez te res velike podpore bi težko organizirali tako, bom rekel, veliko prireditev. Slišali ste predstavitev NRF-teha z simulatorjem tamle v predverju, probajte, ker podatke, ki so jih ugradili, smo jim dali z naše strani, tako da so to vse realni podatki ravnosti, akvaplaninga in vsega ostalega, kar se lahko pokaže z simulatorjem. Zahvala vsem članom Združenja asfalterjev, preko 50 vas je, 10 iz tujine, to so pravne osebe. Zahvala seveda vsem govorcem, moderatorjem, vsem gostom, prevajalcem tam zadaj in pa seveda tehničnemu osebju tukaj v hotelu in izven. In na koncu seveda najlepša zahvala vam, zato da ste tukaj, da ste aktivni, želim pa vam seveda, da bi se čim boljše počutili v teh 2 dnevih in da bi uživali v našem dogodku. Še zadnji slajd, ki sem ga pripravil, najpomembnejši seveda v panogi so pa ljudje. In zato, da zagotavljamo mlade ljudi v panogi, je potrebno, da ustrezno promoviramo naše delo, da delodajalci zagotavljajo atraktivna delovna mesta, dobra plačila in da se dobre zgodbe, velikih imamo, tudi ustrezno objavljajo in prezentirajo. Od vsega najpomembnejše pa je varnost ljudi na delovnem mestu. In da bi to posebej ponazorili, smo pripravili en film, ki želimo, da se ga vrti, zato ker so ljudje res podvrženi včasih zelo zahtevnim pogojem, in ta kratek film, ki smo ga pripravili, bi vam rad za zaključek tudi zavrtel. Sicer pa hvala lepa za vašo pozornost. Sodobni čas je poln izzivov, med katere sodi tudi promet. Varnostni ukrepi pri gradbenih in vzdrževalnih delih na voziščih so pomembni za zagotavljanje varnega delovnega okolja in prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. Delavci so pri vgrajevanju asfalta izpostavljeni vsakodnevnim nevarnostim. Pri gradnji in vzdrževanju prometnic se vseskozi spreminja delovno okolje. Na varnost in zdravje delavcev vplivajo tako vremenske razmere, kot so vročina, mraz in vidljivost ob hkratnem rokovanju z gradbeno mehanizacijo.
Največjo nevarnost pa predstavlja delo pod stalnim prometom. Na prisotnost delavcev na cesti nas sicer opozarja prometna signalizacija, s čimer se zavaruje tako imenovana varna delovna cona, kar pa velikokrat ne nudi dovolj varne zaščite. S prometnimi zaporami le delno zagotavljamo varnost gradbenih delavcev in vseh udeležencev v prometu. Vozniki s prehitro in objestno vožnjo ter vožnjo pod vplivom alkohola in drugih poživil predstavljajo veliko nevarnost za delavce v prometni zapori. Udeleženci v prometu, vozimo strpno, zbrano, upoštevajmo omejitve hitrosti ter varnostno razdaljo med vozili. Samo z natančnim upoštevanjem varnostnih ukrepov lahko zagotovimo varnost, preprečimo nesrečo in rešujemo življenja. Na koncu dneva želimo, da se vsi delavci in udeleženci v prometu varno in brez poškodb vrnejo na svoje domove. Želim si, da bi imeli brzo srečno domov. Tako, to je bil zaključek uvodnega nagovora gospoda Henigmana. Naslednji otvoritveni govorec pa je direktor prodaje pri podjetju Petrol, gospod Robert Bizjak. Spoštovani gospod predsednik Asfalterjev Slovenije, gospod Slovenko Henigman, spoštovane dame, cenjeni gospodje. V veliko veselje mi je, da vas lahko danes v imenu Slovenske energetske družbe Petrol nagovorim na že 17. kolokviju o asfaltih, bitumnih in voziščih. Kot to že narekuje tradicija, je ta čudovita kulisa Bleda zopet mesto, kjer se družimo. V Petrolu smo ponosni, da smo že od ustanovitve Združenja asfalterjev Slovenije od leta 1996 aktivni član te zgodbe. Verjamem, da imamo vsi zbrani skupaj en namen, sodelovati na vseh relevantnih zadevah, poskrbeti za razvoj, spremembe in novosti na področju asfalterske industrije. Vi ste tisti, ki vsak dan znova skrbite za našo potovalno pot, za to, da pridemo na cilj. Zatem pa seveda se skriva ogromno truda, ogromno znanja in razvoja, ki vse to omogoča. Ker sam prihajam iz gospodarstva, je prav, da se navežem tudi na ta del, ki pomembno vpliva na to, da lahko opravljamo svoje delo. Prometni tokovi, transport, logistika imajo ključno vlogo pri razvoju našega gospodarstva. Stremimo k učinkovitim, trajnim in okolju prijaznim rešitvam. Prav slednje postajajo tako kot na področju energetike, kot tudi na področju transporta vse pomembnejše. Z razvojem in spremembam v tehnologiji prihaja do sprememb v cestno-prometni infrastrukturi in celoviti obravnavi asfalta. Stalna izobraževanja, kot je ta kolokvij, so danes ključna, da lahko sledimo omenjenim trendom. Uspešnost in končni rezultat našega dela so v celovito odvisni od nas in od naših skupnih interesov. Spoštovani, do sedaj se je kolokvija udeležilo več kot 4000 udeležencev iz preko 15 držav. Stkale so se mnoge povezave, ki nam omogočajo nadaljnji razvoj. Prav zato je družba Petrol ponosen pokrovitelj in sopotnik Združenja asfalterjev Slovenije. Tudi v prihodnje bomo sodelovali in se aktivno vključevali v procese povezovanja posameznikov, skupin, podjetij in narodov. Namen tovrstnih kongresov ostaja izmenjava mnenj med najboljšimi strokovnjaki na tem področju. Pričakujem, da bo tudi letošnji kolokvij, že 17. po vrsti, dobrodošel smerokaz razvojne poti stroke in njene prihodnosti. Hvala za vašo pozornost.
Hvala lepa, to je bil gospod Robert Bizjak, direktor prodaje pri podjetju Petrol. And now I kindly invite on stage Dr. Markus Spiegel, the president of Eurobitume, the new president of this organization. So we're happy to have you on board. Let's rock and roll, Mr. Spiegel. Yeah, many thanks for the nice introduction. Warm welcome once again from my side, dear ladies and gentlemen, here for the afternoon session. Yeah, I have the pleasure to have a second chance to talk to you, and I promise it's the last one, so you will not hear me talking tomorrow again. But really, it's a big pleasure for me to be here. But not only for me, it's as well a big pleasure for the association Eurobitume. On behalf of Eurobitume, I'm here. I'm now for 1 year the president of this association, and I bring with me the best wishes from our board of directors from the association for a successful colloquium here in Bled. We wish you then interesting speeches today and tomorrow, as well interesting talks with each other, nice discussions, and the good networking. And yeah, now I would like to take the opportunity, because probably not all of you know this association that good. And I would like to take the opportunity to explain a little bit Eurobitume and our collaboration with EAPA, and as well with ZAS, who is a very active member of EAPA, what I've known and what I've seen, and what I know as well personally, because OMV is as well part of ZAS. So it's good that we have an excellent network where we can collaborate with each other. And it's as well clear for Eurobitume that we have to play our role in all these challenges, what was presented before by Slovenko, and in the exchange with the EAPA, what we have on a continuous base, that we have to play our role, and we will play our role in all these challenges what will come in the future. So short introduction of Eurobitume. So our vision is that we are the first reference for the bitumen industry in Europe. And clear, as an association, you have as well a mission, what you can see here on the slide. So we would promote the efficient, economic, effective, and safe use of refined bitumen road, industrial, and building application. So we would provide clarity on technical, specifically on health and safety issue. So that's a very important topic for us. Create a positive environment for sustained bitumen demand based on the communication of the product benefits from our side, but as well with our partners to talk about the benefits of this product. And this, I think, we can enable by our network of experts, what we have within our members, but as well what we have with our partners in the various other associations. So here, slide, so that you have an idea of how big this association is. So we have right now 28 members, 13 members are core members, so these are the bitumen producers and bitumen traders, marketeers. And we have 15 associate members who are selling additives, like SPS producers are members of this association as well, but as well a transporting company, because that's very crucial and important by handling the bitumen in a proper and safe way. So we have to include them in the whole chain. And as well, laboratories, universities are as well members of this association. And it looks like now that we will continue to grow in the next years, which is good, because then it's strengthening our power and our voice in Europe. So we are celebrating this year 50 years anniversary of this association, which is great, which we like a lot. So it shows that we have a certain importance over the last 50 years, and we think we will continue in this way for the next 50 years. And what is important is the connection to our partners and to other associations, because it's not only us as bitumen producer, that's nice, but we are just, let's say, one product which is needed for asphalt production or for the roofing industry. So we need the partnership with the consumer of the goods who are using then our material in their production. And here a partnership is very important to go in the same direction and to have the same interests. One of the partner organizations is Asphalting and Contracting. So that's you who are sitting here in the room, which is the big part where our product is used. I would say 85% of the bitumen is used in the asphalt industry. And that's important that we have a good collaboration with each other. And here you see the lists of partners who are active in this field, with whom we are in a frequent exchange. And one of the most important one is EAPA,
You're sitting as well in Europe, and I'm glad that Carsten is here. So we have once per year a meeting between the board of directors from Eurobitume and the EXCO meeting from EAPA, which is important that we sit together and understand the needs of the other association and to align and to work in the same direction. But it's not only the board who is meeting once a year. We have next week, for example, as well a meeting between the technical committee from Eurobitume and the EAPA, and as well from the HSE committee from Eurobitume and the EAPA, to have a continuous exchange what is needed for the future and what will be the way in the next coming years. So what we do together, just to give you some examples, and most of you might know it already. So this is the Asphalt Advantages, what we have started in 2014. That's a joint initiative between EAPA and Eurobitume to tell a broader community, not only us, so we would like to talk to a broader community about the benefits and the advantages of this material, because we know it, so it makes no sense that we tell us every year the same story, how good we are. I think it's important that really a broader community knows what are the benefits of our products, and that we need this product in the future. So we will need roads for different uses, and without a proper connection of cities, of villages, our economy would not work as it works right now. And you know it as well. I think since 2 or 3 years we have the translation of this asphalt advantage in various languages, as well in Slovenian. Thank you to the CAS committee that they did the translation. Another collaboration what we're doing is our E&E Congress. So you see here the various locations where we had this E&E Congress already every 4 years. It's repeating from one city to the other. Next year we have it in Madrid. I think you know it already. You saw the banners out there. I would like to invite you that you come there. What we have done as well together is we have introduced last year a new format, which is a little bit different to the E&E Congress, because the Congress is more technical focused, where we have people can provide a paper and we invite them there to present their papers. But now, last year we introduced this E&E event where we invite selected speakers so that we define the topic they should talk about, and it should be a more interactive event so that really people can interact with the speakers, that we have a stronger network, a stronger exchange of opinions. And I would say it was really a big success. So we had there as well debates, roundtable discussions, and more than 400 participants there. So we were, I would say, surprised, Carsten, that we really succeeded to have 400 people there. But it showed us that it's really important that people would like to go there and to speak. So it's not only technicians who are going there. We invited people as well from authorities, the road owners, just to have a proper exchange, what is needed for the future. And I think it was really a success story. We got an excellent feedback for this event, and that's the reason why we would like to repeat it. So in 2022, we will repeat this event. And as it looks right now, we will have this event not so far from here. So it will be in Vienna, and I would like to invite you as well to join this event, so to exchange again your needs, your thoughts about road construction, asphalt mixtures, and so on and so forth. And here again, a reminder about the E&E Congress next year in Madrid. Would like to welcome you there. Hopefully I see many faces of you there in Madrid. And for this weekend, again, a successful meeting. And once again, thank you to give the opportunity to Eurobitume to be part here of this colloquium. Thank you. Thank you very much, Mr. Špigl. Naslednji otvoritveni govorec pa je gospod Damir Topolko, namestnik vršilke dolžnosti direktorice Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Izvolite. Spoštovane dame in gospodje, udeleženci tega kolokvija, danes se tukaj nahajam v dvojni vlogi. Kot predstavnik ministrstva moram žal opravičiti ministrico za infrastrukturo. Tukaj sem pa tudi kot predstavnik Direkcije za infrastrukturo, trenutno največjega investitorja v prometno infrastrukturo. Zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim na tem uveljavljenem mednarodnem srečanju o gradnji in vzdrževanju cest. Na Ministrstvu za infrastrukturo nas veseli, da so vlaganja v prometno infrastrukturo v zadnjih letih odločilno vplivala na stabilizacijo razmer v gradbeništvu. Še posebej je to bilo v obdobju od leta 2017 do danes. Odklon, ki je bil zaznan v letošnjem letu,
je sicer nekoliko se je poznal v nižjih potrebah po asfaltu, vendar še vedno smo beležili v tem letu rast obsega dela na gradbeno-inženirskih objektih. Ko govorimo o stabilizaciji razmer, imam v mislih dejstvo, da je obseg vlaganj v prometno infrastrukturo v zadnjih letih dosegal in celo nekoliko presegal načrte, ki izhajajo iz 6-letnega operativnega programa. Z zadovoljstvom lahko ugotovim, da je število projektov in stopnja pripravljenosti teh projektov višja kot kadarkoli prej v zgodovini. V zadnjih letih smo začenjali vsako leto stabilnim obsegom sklenjenih pogodb, še posebej to velja za največjega naročnika na področju prometne infrastrukture, to je na Direkciji za infrastrukturo. To velja tudi za prihodnje leto, vendar se zavedamo, da obstaja določena negotovost glede obsega vlaganj v prometno infrastrukturo v prihodnjih 2 letih. Obseg sklenjenih pogodb je še vedno stabilen in si prizadevamo, da ta odklon od številk preteklih let odpravimo z zagotovitvijo dodatnih evropskih sredstev, kar bi ohranilo obseg vlaganj, kot je bil v preteklih letih. Prepričan sem, da bodo k stabilnosti prispevali tudi dobro znani veliki projekti, ki so prioritetni za Ministrstvo za infrastrukturo. Verjamem pa, da bo delo letošnjega kolokvija še dodatno prispevalo k rasti kvalitete v panogi, ki je že danes na visokem nivoju in še večjemu uveljavljanju novih tehnologij. Želim vam še naprej uspešno delo. Najlepša hvala, gospod Topolko. Tukaj ste pravzaprav v trojni vlogi, ker boste kasneje sodelovali tudi na okrogli mizi, tako da vas bomo še videli in slišali. Zadnji otvoritveni govorec pa je dr. Samo Peter Medved, sicer podžupan mestne občine Maribor, tukaj pa tudi v funkciji predsednika DRC-ja, Združenja za promet in prometno infrastrukturo Slovenije. Izvolite, dr. Medved. Spoštovani gostje, spoštovani predsednik Združenja, v imenu Združenja za promet in prometno infrastrukturo Slovenije, naslednika družbe DRC, lepo pozdravljeni, zase tudi ustanovni član tega novega združenja, ki bo v naslednjem letu organiziralo tudi tradicionalni kongres o prometno in prometni infrastrukturi Slovenije. Zas kot ustanovni član je lahko vzor v delovanju in organiziranju cestne in prometne stroke v Slovenijo, ki vrsto let tudi v času krize izredno kakovostno in strokovno vodi ta segment cestne stroke v Sloveniji. Tudi kriza, ki je, bom zdaj rekel, že za nami globoko, združenja samega ni omajala in je vse skozi zagotavljala kakovost, na kar smo lahko v Sloveniji seveda zelo ponosni. Glede na rast infrastrukturnih projektov v Sloveniji lahko na gradbeništvo bodoče gledamo z optimizmom. Res je, da se gradbeništvo sooča v Sloveniji z kar nekaj težavami, predvsem s kadrovskimi težavami, ki bodo Slovenijo v bodoče še pestile. Vendar smatram, da stabilno financiranje infrastrukturnih objektov, za katerega skrbi Ministrstvo za infrastrukturo in tudi lokalne skupnosti, lahko ponovno naredijo nekaj za preboj gradbeništva. Vsem skupaj želim uspešno delo in samo tako naprej. Hvala. Najlepša hvala, gospod Medved. Tako, zdaj pa začenjamo z strokovnim delom današnjega popoldneva in sicer bomo v nadaljevanju v dobri uri govorili o novih izzivih asfalterske industrije.